Kanigday ka Akashvani Shillong ko kubor ban Pulero Richmond Karluki. Kimat bakongsan ko kubor man taga step. Ka Menteri Pelatengka ka Sarkar Pedang ka lapli ka projek Surak Jawai Nartiang Kediap Khanduli. Ka Menteri Pelatengka ka Sarkar Pedang keletho bagaram bagi Sarkar Jela kidon ka Mansiu Biang kalong tang Shipho na kasispa na kabentagi projek babay na Shabar. Bad ia kasngi International Yoga Day Arhajar Arpun Rio on rakhe hakaprathai mentagasngi. Ka kubor ka babnya. Hanin kasi ka Menteri Pelatengka ka Sarkar Pedang ka Nirmala Sitharaman ka laple ka projek Surak Jawai Nartiang Kediap Khanduli ka bajong san khandai point khandai san kilometer ha Meghalaya. Kadi projek ka balabay tengka daga New Development Bank ha ka jinglot ka balakot kumba san khandai point sau prak lor tengka la ple patba ha ka madan ilakai Waejer Multi Sports Complex Stadium ha West Jante Hills. Hadin ke jing plepat ba ka Menteri Pelatengka ke Sarkar Pedang kelekran bagi samla pulia jong ka kyang nang ba Government College ba kle kenduk ru kisamla yale akai. Ka Menteri Pelatengka ka Sarkar Pedang ka Nirmala Sitharaman kletho ba karam bagi Sarkar Jela kidon ka Mansiu Biang kalong tang Shipho na kasispa karam ba penteri kami ki project ki bahap po ka jingbay tengka na Shabar lani ki externally aided project. Habagran ni gelat patai kubor Shillong nin kasngi ka Nirmala Sitharaman kalabatai bahapok kini projek kendai po nakasispa nakaram malashim ansiu do Sarkar Pedang kat bagi jelak haban siu tangkum Shipho nakasispa. Kalong makani kalong gejingker ku ke bakrau yaki jelak katan shtelam mingi. Kalong bagadon kambha ban penklan ya gabor terekam bagajengla ajungi jela ban wanda syok yaki projek ke batemai. Ka Meghalaya kalapan kelai kejeng terekam jong ki projek babay na Shabar ne ki externally aided project haga bagi riu syampang ki badagi trashnong ki lapenyat himentai ki babun na ki kam consultancy loong Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma nin kesgi. Habakran ni galat patai kubor hadian mawai ke seminar baarsngi halor kapang leveraging externally aided projects in the Northeast. Konrad Kongkal Sangma Ulong ba ka jing pendroy ke bor terekam hakinik shposnem balalit no kala penduna ke jing shania ikiro syampang ke banabar ke Jela. Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma nin kesngi ulahir nakakali benekran bagi dekat ke Union of Cook Come Helpers hapok ke skim PM Poshan ke bayang matra plakat Hajan Marriott Hotel Shillong. Kini kinong tray kilayang matra plakat ban penpau ke jingdawa jengki ke Menteri Pelatengka ka Sarkar Pedang ka Nirmala Sitharaman halo ke jingdawa ban kentio ke bainong jengki na ka khandai spa tengka syaka khandai hajar tengka shibnai dak bakdo bakni ke jing siu ka saabet kat jo la arposnam. Habai kran matki Konrad Kongkal Sangma ula kentui ki ban pha dak jing tho kenang ba ka Sarkar kan yo ban khmi ibnia ban ula kular ru ba ka Sarkar Jela kan sabisha bnia akane ka kam ki sngi banwan. Kat bagi dikot kena ke Union 4 kila pentip bagi ladap IT ke dorkas cakap Menteri Sarkar Pedang haka jinglet jongka Syarilum Jantia. Kani ko kubor kawan Syafi naka Akashvani Shillong. Naka Akashvani Shillong ina beteng biang ya ke kubor. Ya kasngi International Yoga Day Arhajar Arpun Rio an rakhe haka perthai menta kasngi. Mentaka senam na rakhe ya kasian ka bakat ar jong ka yoga ha ka perthai rengkat ka mat Pedang baka yoga na kadai na kabenta ka jinglong rangba ka bakot bakhya ka bapingsan na ka jingnon kam jong ka yoga na kabenta baro kirta. Kumsi benta jong ka jingrakhe ka tanat culture kan penlong yi ka jingalang bakarpang jong na kasngi banle yoga ha ka perthai ha kisis patli ki jaka bapau nam ha ka lengkari. Kajing rakhe bakongsan jongkari jongka International Yoga Day kan long matagasngi ha Kolkata ha kesurok Red Road apok kajing elam Menteri Rangba dokari Narendra Modi. Ya kajing penlong biang ya ke eksamen NEET UG Arhajar Arpun Rio labuk penlong mentagasngi. Ya kene kajing penlong biang ya ke eksamen an penlong ha keleng kisan spa san pui teli ginong ba ha India bat kat sau teli ginong ba Shabar kari nagebenta arpuar point nyok ndai lakngut ginong yakun. Haswa ban penlong ya kene ke eksamen ke NTA ke penlong ya ke mock drill ha barok ko wikari kum shibenta ban penkre na ke benta kene ke eksamen. Ke NTA ke loong bakla penkre pura na ke benta kene ke eksamen ke bayat bed ya renti. Ka NTA ke labot dien baru ikirensan social media ban telakam ya kijing pentip ki babakla. Kene ke eksamen kan long na ru ko por arbaje mesngi hado sanshpawa janmir.
Katanat IMD kelapan mi ikjing maham naga benta ke jingjor jong uslab haka sub Himalayan West Bengal bat Sikkim menta kesngi. Katanat kalaong bakandon kejing hap slap ke bajur haduk ke bakamjur bah ha Assam bat Meghalaya hagini ke arsngi banwan. Hagajuk kepor laong ru bu uslab unjur bah ha Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura bat kiwe-kiwe ki benta jong kari ha kesngi baar. Menteri Rangba ke Jela Tripura Dr. Manik Shaha ule tu balengba ke skim PM Kisan baro kendai sepanyo punyo poin prakendai kelur 8 poin bet segi bank account jong ki arlak prapusan hajar san sepanyo puingut kinong rep ha ke Jela haduk ke installment ke baar puar. Haba ajingkran ke program PM Kisan ha ke State Agricultural Research Center ha Arun Dhuti Nagar hinin kesngi. Menteri Rangba ke Jela ulong ba manla ke matri kambat kara jong sarkar Jela kaya ha pergejing angnut jong ke Visit Bharat. Hinin kesngi ka Lok Bhavan Shillong ke penlong ya kejing rakhe kesngi seng ya West Bengal ha ke Darbar Hall. Kabala pensa akan mau ke kesngi de ke program ke itnat ke bapenpau ya ke riti dustur jong ke Jela ke pateng jong ke history ba kejing ya lenti jong ki Kampen Roy. Hakan ngesngi le don lang Additional Chief Secretary jong ulat ke Jela UHC Chowdhury rengkat kirupau kemat nak sipai paramilitary ke jakat terekam jong ke sarkar preng ba ke sarkar Jela bagi dikhot jong ke jat benre no West Bengal ki badan ha kenong ba Shillong. Hakan ni kejing rakhe lepen i kejing pen i ka riti dustur bat kalariti gi bapen i ya kejing ruspa jong ke West Bengal. Menteri Rangba ke Jela Assam Himanta Biswa Sarma nen kesngi ule soalang bat Menteri Rangba ado kari Narendra Modi ya kepor bala play ya ki kat tu kane ki kam ba jing temu ban pen kelador ki batemu ban ajing mentoy ki nong song snong ha kelengkari. Menteri Rangba ke Assam ulong bah ke program la sakiru ya ke jing pelat ya ke bah ka ba arpulai ha po ke skim PM Kisan. Katkum ke jingong Himanta Biswa Sarma kani ke bah ka bakhat do e kan ajing mentoy hado kum bakhat pra point reu not lakngut kinong rep ha ke Jela Assam. Ha Manipur ulat ke Jela Ajay Kumar Bhalla nen kesngi ulasam ya ke khusnam Governors Art Award ke bah nyau jong ke Jela sha unong drodur bapau nam uwai Ibo Chuba Singh kum ke jing itu ke jing no senyang ju ha ke liang ka kambut thau. Lapan long ha ke Cabinet Hall jong ke office jong Menteri Rangba ke Jela ha Imphal East. Menteri Rangba ke Jela Yumnam Khemchan Singh, Menteri Ketenat Arts and Culture KH Loken Singh, sembut Menteri Rangba ke Jela bat kiwe-kiwe kiliadon lang. Bat kat to ko kubor ka lekut akan step ka balawan capi na ka Akashwani Shillong. Ha ka por pravajing ina so ba ka Delhi Station na ka benta ka kubor ha ka tin Hindi ka banbot ka kubor ka tin pareng ha ka por prakat san minute. Ngipen kan mau pikinong ngap ba ka por prashteng na ka next station pinyo ya ka North East News. Ka por menta kal agenda partat pravajing.